no ada ode. Bai busi de deu. Hewa ai no faber pilihan da. Da oni filima ko sofitu. Bani filigu gi ba ko sosiwa. Fagele mana ira da ode. Fagele no kala. Ba bai busi de deu mote. Hewa ai da oni filigu. Ba tetap ya uga nomor 1. Lagi ni habo. Ya, aho buka. Hadiah tu lama pesannya kue bolu ba tahun baru daka. Hadiah ni wa kue bolu. Ila nasawa maha boli baha ba wa kue bolu. Akala la kue bolu wa. Akatu malam tahun baru. Utetena kheda bezi fulu. Mitengani bezi fulu. Besa ai mita baulu. Ta aga banomo ena elega na kheda fukrona. Ta eli eda no bavi batafaga eda. Bahemolu banonatang. Masih atona sasi sibu wangalui nu kasibohong. Olifu iya mama ane tetera bama mane maa fa atumbu Yesu. Penganu kanifagi Yesu mirongo. Oke. Lu arate Natal balemane bibi keda gefe bapama bawa wali nu kasiboh keda. Ema, malah hade kefe bapa gay bama. Kafake mana uan nu kasih so. Tenga wadani fegi Yesu bama. Hana lesena ya uga na botado. Ambe takile hegeme mane bahu ila. Hika, fegi tu bahan wala vida. Tenga mai wasiga. Letaila na omasi ya kheguna le. Omasi siapa? Omasi ga no ada bale. Bita saya la kamu. Telefon iya, khenya omasi do khemu. Ba, tola dan nal falimu foto da. Nada usai bale tagu zawagu bale. Pasti ke mana ba i? Apakah sindro no alawe ma dan ya be coba salah si bro ngamu. Ai tu no da ale. Afekhe dalubu babe manga guys soso hadiah mena dalu nia ena tolak dehe dalubu tebai utaha wa afekhe hule mane ni tuo geto bamu khele khegudani Hana wagadu bo moguba. Meu masia ke gubahana fasodo. Mo atua ila. La fuh. Sagot Farigu le pernah kalado ba le pernah gimana lawagu. Ana haja fetua ni fakemu watola simane ya uga ba talifuse. Ana wala pernah mena. Ufake fetua abunawa. Wila kalado ba ula moloi. Mo saya awai tau baru wi, kalau muhala uzui. Ya iya ai talifuse. Bo saya awai tau baru da ba ifuli ji muhala bo ita. Tola nali aga gu kwe bolu yo mo mavu na ina le da.
Dijaga kue bolu.